mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kuri mwe rudende ibashyikiriza amakuru atosoye abarebana n'umutekano politike ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Ni ku mugoroba wo kuri uyu munsi wa gatanu w'indwi kwigenekerezo rya 15 Myandagaro 2025 aho tugiye kurebera hamwe operasiyo ikomeye ibereye Shabunda aho FARDC imaze kuba yakorotsa idrone y'isasarambwe yaceraceraga mu birere uzahangaha karo bibereye muri teritwari ya Urubero ndetse na Warikare nabyo bikaba bihura neza n'imirwano ikomeye. Ni kuri coordination ya gatatu n'igice kimwe kuri dogre imwe S23.5 degré nkuko rero bigaragara no operasiyo ikomeye ibereye muri ibi bice nkuko tugiye kubirebera hamwe tubabwira uko iyi byagenza aho bitangazwa ko drone yakoreshwaga mu bijyanye n'ubutasi ku ruhande rw'izasarambwe yamaze kurasirwa muri iki kirere. Ibiro bikaba bibaye mu buryo bwa neutraliser la pere nkuko bigaragara hakozwe operation offensive. Bikaba rero bibaye mu gihe hari amazi iminsi hagaragara drone zigenda zigenzura ikirere kigenzurwa na FARDC. Bikaba kandi bibaye mu gihe urugamba rukomeye ruri kubera neza mu nkengero z'igisagara cya Uvira naho habaye ihungabana ry'umutekano. Ni mu gihe kandi zasarambwe zamaze guhabwa amasaha yo kugira ngo zigire inyuma ntizitakigira inyuma zikaza kugabwaho ibitero bikomeye by'umwihariko kuri opposition y'izasarambwe irahitwa Nyangezi. Turaza kwinjira Nyangezi tubabwira ibiri ko birahabera, turaza kandi kujya Walungu muri Ndoro tubabwira uko bihagaze, turaza kandi no kubabwira ibiri kubera Masisi, turaza kubabwira ibijyanye na reconnaissance aliene ndetse turebe ibijyanye na front mouvement uko ihagaze. Turareba kandi superiorité technologique, turebe kandi infiltration des sacrés ndetse na zone stratégique uko bihagaze, turebe nuko CCRF ikomeje kugenda iterwa umugongo. Turibuze kandi no kubabwira ibikomeye bikomeje kugenda byibonekeza mu bice bitandukanye. Turaza kandi kubabwira ibiri kubera Ikindu aha ni muri Maniema ahabaye imirwano ikaze hagati ya FARDC ndetse na Wazalendo yiciwemo abarimo n'umupolisi. Biro bikaba byatuye benshi mu gahinda gakomeye bitewe nuko igisirikare cyatatiriye inshingano muri ibi bice. Turibuze kandi kubabwira ko Daniel Paruku Kisaka wahoze ari minisitiri w'ubuhinzi n'ubworozi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kubutegetsi bwa Joseph Kabila kuri ubu yamaze kugaragara yambaye impuzankano nyuma yo kwinjira muri AFC. Ibyateje ibidasanzwe ku mbuga nkoranyambaga rero turaza kubicacangura tubabwire uko ibintu bihagaze. Turaza kandi no kujya muri turi tubabwire ibiri kugenda bivugwa nyuma y'ubwicanyi bukomeye kugenda bufata intera. Turaza kandi kugaruka kuri Costa Mutambo yurira akaba yateye benshi amarira, benshi babihuza n'amagambo akomeye yandi yanditse mu gitabo cyera cyangwa se Bibiliya yateye benshi impuhwe ndetse n'amaganya. Iyi ni page ikomeye yanditseho amakuru arebana n'umutekano politike na diplomasi tugiye kurambura tukareba ibyanditseho kuri uyu mugoroba wo ku munsi wa gatanu w'indwi ku igenekerezo rya 15 Myandagaro 2025. Banywanyi ngusabe rero ubane natwe mu gihe kandi mu zindi nkuru zikomeje kugenda zigarukaho cyane ku mbuga ngurukana ubumenyi. Turabwira ko General Muhoza avuga ko agiye gushaka umugore w'umunyarwandakazi, ibyatumye yongera kuri korotsa ku mbuga nkoranyambaga. Ni muze banywanyi turebere hamwe uko ibintu bimeze mu buzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turabwira ko ihohoterwa rishingiye ku gitsina ryiyongereyeho 25% mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. Ibi turaza kubigarukaho nabyo tubabwira uko bihagaze ndetse tubabwire nuko imibare iri kujya hanze igaragaza ibi uko bihagaze. Ni muze rero banywanyi tubane kuri page ikomeye kandi niba ari ubwa mbere uguriye ufata icyemezo gikomeye uhita ushonda sabone kugira ngo ntuzongere gucikwa na gato n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro tubategurira ngaha biba bijyanye n'umutekano, politike ndetse n'izindi ngingo zikomakomeye. Injire mu buryo burambuye duhere neza ngaha hafi y'igisagara cya Uvira
tubabwira ibiri kubera mu bice bihegereye ndetse n'uko operasiyo zikomeje kugenda zikorwa n'abahanga mu bya gisirikare nk'uko amakuru akomeye bigaragaza ku murongo w'igisirikare. Amakuru mashya ayo kuri uyu mugoroba agaragaza ko izasanamwe zikomeje kugaba ibitero bya bugufi kuri bice bitandukanye zirikaba kandi izi zasanambwe ziri kugenda zikora ibikorwa byibasira kandi bihungabanya umutekano muri Shaband aho zagiye zigaragaza ubuhanga mu kurwana, ariko FARDC ndetse na FDNB bakihagararaho. Wazalendo hamwe na FARDC baherutse kuba bakigarurira ibice bitandukanye byegereye Nyangezi, ariko izasarambwe ntabwo zigeze ziharikura hose. Bikaba rero bigaragara ko ari intambwe ikomeye yatewe mu gushaka ko banigarurira agace ka Shabund ndetse n'igisagara cya Uvira. Hari amakuru atugezeho avuga ko izasarambwe zagiye zigaragaza imbaraga mu gukoresha drone mu kirere mu rwego rwo kugira ngo baneke ibice bigenzurwa na coalition ya FARDC. Ariko kuri uyu munsi wa gatanu ku igenekerezo rya 15 Myandagaro 2025 ntabwo byigeze bihira na gato iyi coalition ya AFC, kuko bivugwa ko ku isaha ya saa 8:15 abakurikirana amakuru bavugaga ko basanga izasarambwe zashyize mu bikorwa ikoranabuhanga rigezweho mu kuzamura drone by'umwihariko mu bice bitandukanye mu nkengero za Shabunda. Oro bafite drone zari zifite ubushobozi mu gukurikirana ibitero by'ingabo za Wazalendo na FARDC, gukora reconnaissance ibikorwa byo kureba no kuba bakora ubutasi, gushyiraho ndetse no gukora ibizwi nka girl encre. Nk'uko bigaragara ibintu nk'ibi bikaba bivuga ko bitigeze bishimisha na gato FARDC ndetse na Wazalendo, kuko drone imwe yakoreshwaga muri ibikorwa kuri uyu umugoroba ku wa gatanu irasiwe ahitwa Ndoro mu murenge wahitwa Rurinja werekeza wa Rungu. Iyi rero akaba ari drone kandi yari imaze iminsi inagaragara mu bice bya Shabandu. Nk'uko rero bigaragara imiyoborere ya gisirikare bikaba bivugwa ko hari reconnaissance yagendaga ikurikirana cyane ibijyanye n'iyi drone, amakuru akagenda akoreshwa, ariko bikaba birangiye neza igihombo gikomeye kiguye kuzasaramwe nk'uko bivugwa. Kandi Timprofone technologique intwaro cyangwa uburyo bwo kurwanya umwanzi bukomeje kugenda bwifashishwa hifashishwa ubuhinga bwa none. Hari kandi bigenda bigaragara bijyanye n'uko umutekano uhungabana. Amakuru atugezeho aravuga ko mu buryo burambuye mu bice by'ahitwa Nyangezi na Uvira na Warungu Wazalendo yamaze gutanga igihe ntarengwa cy'uko izasarambwe zigomba kwivanamo, bitabizo bakagabwaho ibitero bikomeye. Ibiro ni ibiri kwa mu gihe ibiganiro by'ibyo bikomeje kugenda biterwa umugongo, ndetse bamwe bakavuga ko ibiri kugenda bikorwa ndetse n'ibiba byose ari bituma abaturage bahangayika, abandi bakarushaho kugenda babaho nabi amanywa nijoro. Nk'uko byanditswe kandi bigatangazwa n'abanyamakuru bakorera mwabiriya bice, biravuga ko kuri ngo hakomeje operasiyo zikomeye zo kurinda igisagara cya Uvira, ndetse akaba hakomeje kugenda hazanwa n'ibindi bikoresho bitandukanye bigaragaza ko urugamba rushobora kuza kuba rwakomera mu masaha ari imbere. Biravuga ko FARDC yamaze kohereza abasirikare muri ibi bice, bamwe bagiye baturuka Maniema, abandi bagiye bazanwa baturutse Karemi. Ni mu gihe kandi bitangazwa ko hari n'abandi bagiye baturuka Bujumbura bagiye bazanana n'ibikoresho bikomeye FARDC ikomeje kugenda irungika muri ibi bice. Ibi byose rero n'ibikomeje kugenda bigaragaza ko urugamba rukomeye rushobora kuza guteza ibibazo bikomeye aba baturage. Nkuko rero bigaragara FARDC nayo iherutse gushyira hanze amakuru akomeye. Ibi rero birahura neza n'ibiri kugenda bigaragara ku mirongo y'imbere y'urugamba, aho rero FARDC igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo camirira kuri birego vy'umuhari w'izasarambwe wagiriza leta y'iki gihugu ko iriko irategura igitero ceruye nubwo yateye igikumwe ku ngingo z'imishikirano zo guhagarika indwano. Umuvugizi wa FARDC General Major Sylvain Kengebomisa yavuze ko izasarambwe zisanzwe zikora ikintu n'igihushane caco icarimwe. BBC gahuza miryango yabajije ico avuga kuri ivyo birego, yagize ati kuva kera bakora ikintu n'igihushane caco icarimwe. Iyo umubonye ari bariko baragiriza abo bagiriza niko ari bo baba ariko barabikora, bakaba rero ari ibintu avuga ko bibarimo. Ariko nubwo bimeze gutya, bikaba rero bigaragara ko imirwano ikomeye ishobora kuza kuba yakomera bijyanye na raporo ikomeye yamaze kujya hanze, aho raporo yakozwe n'umuryango w'abibumbye ishinzwe yashyizwe ahagaragara igaragaza
igaragaza ko ibyaha by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina mu bice byugarijwe n'intambara ku isi bigenda byiyongera. Aho muri iyi raporo y'umunyamabanga yatangajwe n'umunyamabanga mukuru wa Loni Antonio Guterres yatangaje ko abagera ku 4600 aribo babashije kurokoka iryo hohoterwa rishingiye ku bice birimo intambara. Muri iki gihe hakomeje kugenda hagaragara ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Muri iyi raporo kandi hagaragaramo ibikorwa by'ihohoterwa ryakozwe n'ingabo za leta mu bihugu birimo ibibazo byinshi, aho rero bagaragaza Repubulika ya Centrafrica, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Haiti, Somalia ndetse na Sudani y'Epfo. Iyi raporo iragaragaza ko imitwe yitwaje intwaro igera kuri 63 irimo n'iya leta n'iterwa inkunga na leta ikekwaho kuba yaragize uruhare rukomeye mu gufata ku ngufu abagore n'abakobwa ndetse n'ubundi buryo bwo guhohotera abantu bugaragara mu bihe by'intambara. Urugero rwatanzwe akaba ari urw'umurwanyi w'aba Hamas bashinjwa ibikorwa byo guhohotera abagore bishingiye ku gitsina byabaye mu gitero bagabye muri Israel ku igenekerezo rya 7 Mukakaro 2023 cyakurikiwe n'intambara zo muri Gaza. Raporo ya Loni iravuga ko muri ibyo bihugu bizavuzwe ihohoterwa rishingiye ku gitsina ryakorerwaga abantu mu bihe by'imirwano na nyuma yayo ndetse rikanakorerwa abagore n'abakobwa bayagizweho ingaruka n'intambara, aho bamwe bafatwaga ku ngufu mu gihe abandi bahatirwaga gukora imibonano mpuzabitsina ku gahato, gukorerwa ibikorwa bishingiye ku mubiri no gukubitwa cyangwa gufungiranwa ahantu mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Uretse imitwe yitwaje intwari, iyi raporo isobanura ko ingabo za leta nazo ari zimwe zagiye ziregwa ibi byaha, bikagaragara ko ibibazo bidafitanye isano n'inyeshyamba gusa ahubwo bikubiye mu nzego nyinshi zifite intwaro. Loni iravuga ko iki kibazo gikomeje guteza impungenge zikomeye kuko kigaragaza uburyo abaturage b'inzirakarengane cyane cyane abagore n'abana b'abakobwa bakomeje kugirirwa nabi mu buryo bukabije kandi bubangamye. Raporo irarangiza isaba ko habaho ubufatanye mpuzamahanga bukomeye kugira ngo haboneke ubutabera ku bahohotewe ndetse hashyirweho imbaraga mu gukumira ihohoterwa rishingiye ku gitsina muri ibi bice. Nk'uko byagiye bigaragara kandi bikagenda bivugwa, umutekano ni ikibazo gikomeye. Benshi mu bakurikiranira hafi biba ntibatinya kuvuga ko bakabaye bafashwa, abaturage bakagenda bamererwa neza. Nk'uko rero bikomeje kugenda bigaragara kandi binavugwa kuri ubu, ibintu ntabwo byifashe neza nyuma y'uko Paluku wabaye minisitiri agaragaye yambaye impuzankano z'izasarambwe. Ni Daniel Paluku Kisaka wahoze ari minisitiri w'ubuhinzi n'ubworozi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku gihe cya Joseph Kabila, akaba aheruka kwiyunga kuri AFC. Yagaragaye yambariye urugamba, yambaye umwambaro w'igisirikare cya AFC kandi anatwaye imbunda mu ntoki nk'ikimenyetso cy'uko yiyemeje gufata intwaro nawe akajya ku rugamba rwo kubohora leta n'intwaro rusange ya Kongo. Mu ndwi iheze nibwo byamenyekanye ko Daniel Kisika yiyunze mu ihuriro AFC nyuma yaho yari amaze gutanga ubutumwa agaragaza ko yiyunze n'iri huriro rirwanya ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi uyoboye iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Raporo yongeye gutangwa n'ubundi butumwa bumuvugaho bunamugaragaza yambaye umwambaro w'igisirikare cya AFC n'ubutumwa bw'amashusho bwashyizwe hanze n'umunyamakuru wo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyo foto ikaba yari iherekereshejwe amagambo agira ati wahoze ari minisitiri w'ubuhinzi uburobyi n'ubworozi ku gihe cya Joseph Kabila ariwe Daniel Kasika Paluku yambaye umwambaro wa gisirikare yamaze kwiyunga kuri AFC. Paluku wiyunze kuri AFC yaje akurikirana n'abandi bayobozi batandukanye nabo babaye muri guverinoma ya Kinshasa, haba ku bwa Joseph Kabila ndetse no ku bwa Perezida Tshisekedi Chilombo basimbuye ku buyobozi. Ubundi kandi Joseph Kabila ubwe wayoboye iki gihugu imyaka 18 mu ntangiriro z'uyu mwaka ari mu biyunze muri iri huriro rya AFC. Mu busanzwe AFC ivuga ko izashyirwaho ari uko ishyize akadomo kuri ubu butegetsi bwa Chilombo. Nubwo rero bigaragara ko abahungu ba Chilombo nabo bahambariye urugamba biteguye guhangana, kuko bamwe bari guturuka mu majyepfo abandi mu burasirazuba, bakaba bagamije gusubiza inyuma za Sarambwe. AFC imaze kwigarura ibice byinshi muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, harimo igisagara cya Goma ndetse na Bukavu, byatumye ibintu zongera kuba bibi cyane ndetse abantu bagaragaza ko biteguye bose kurwanirira igihugu, yaba abasivili ndetse n'abandi batazi bya gisirikare. Byose rero n'ibyagiye bituma urugamba rurushaho gukara. Ariko hagati aho ku munsi w'ejo kuwa kane
ku igenekerezo rya 14 Myandagaro 2025 mu gisagara cya Kindu habyukiye imirwano ikaze yabaye hagati ya Wazalendo n'inzego z'umutekano za Kongo kurasana hagati y'inyeshyamba za Wazalendo na FARDC ubusanzwe bikaba rero byaragiye bigaragara bitungura abatari bake bikaba rero byarabereye mu gace kitwa Tokolote gaherereye muri komine Mikerenge biteza ubwoba bwinshi ndetse bihagarika ubuzima mu baturage batuye muri ibi bice. Umubare wa nyawo w'abantu bapfuye nturamenyekana gusa amashusho yazengurutse ku mbuga nkoranyambaga yerekana imirambo y'abantu batatu bari mu polisi biro byose bigaragara ko iyi mirambo yabo irambaraye hasi. Andi makuru haravuga ko hapfuye abantu hagati ya 5 n'10 ariko nta mubare w'abapfuye kugeza ubu urabasha kuba wajya hagaragara. Nkuko amakuru ari guturuka muri aka gace bitangaza imirwano yatangiriye ahitwa Katoko mu murwa mukuru wa sheferi yahitwa Bangerere nko mu birometero 7 uvuye mu gisagara cya Kintu. Bivuga ko izi nyeshyamba za Wazalendo ziherereye ahangaha zatangiye zisaba abaturage baho kuba bagaragara ku rugamba. Iyo imyitwarire yatumye umupolisi wari uhagaze kuri iyo bariyeri yahitwa Katoko atabara bituma hahinduka amakimbirane akomeye mu gace ka Torokote ahatangiriye kumvikana amasasu. Abaturage bahise bihisha mu ngo zabo mu gisagara rwagati. Amasoko y'isafunga abantu bava mu mihanda ubundi rurambikana mu buryo budasanzwe. Biravuga ko amasoko yavuze yahise ahagarara. Bivuga ko rero amasasu ubwo yavugaga ari menshi mu gisagara cya Kindu umure benshi bagiyemo bahise batangira kwiruka. Ituze ryaje kugaruka mu masaha nyuma ya saa 6 mu gisagara, ariko impagarara kuri ubu biravuga ko zishobora kongera kugaragara kuko benshi mu abasirikare bari muri ibi bice bagenda bagaragara nk'abantu bafite imyitwarire itari myiza ishobora gutuma abaturage bahungabana. Kugeza ubu kandi itegeko rikomeye ryatanzwe nuko abasirikare ba FARDC bari kubuzwa kugendana intwaro mu miji ndetse n'ahandi hatandukanye kuko kenshi nivyo byagiye bivamo ibyago bikomeye byagiye bihitana ubuzima bw'abatari bake. Nkuko byagiye bivugwa kandi bikagenda binakwirakwira ku mbuga nkoranyambaga, usanga rimwe na rimwe umusivili arwana n'umusirikare ufite imbunda bikarangira amaraso amenetse. Ibyatumye benshi bavuga ko ibi byo kugendana imbunda ku basirikare bigomba guhita bihagarara mu maguru mashya, ubuzima bukaba bwakongera gukomeza. Kugeza ubu kandi bikomeje kugenda byemezwa ndetse binagaragara ko benshi mu bakurikiranira hafi ibiri kubera muri iki gihugu basanga rimwe na rimwe imyitwarire y'aba FARDC nayo ishobora guteza ibyago bikomeye, aho hajya hafatwa ingamba zikomeye ariko bikaba byaragiye bigaragara ndetse binibonekeza ko kubahiriza ingamba zibiba byagiye byemezwa byagiye bigorana. Murabizi mu bice byagiye bigaragara ariko kuri ubu nta kigeze gikorwa ngo umutekano ugaruke ndetse ibintu bikomeje kugenda bigaragara nk'ikibazo gikomeye. Kugeza ubu kandi amakuru akomeye yakomeje kugenda atangazwa ndetse anagaruka mu bitangazamakuru aravuga ko FARDC muri ibi bice ibya Maniema ariho bari gukusanyiriza ibijyanye n'ibikoresho byo kwitegura urugamba. Kuri ubu ngubu rero Ndayishimiye n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi biravuga ko bari kurebana ayingwe nubwo hataramenyekana amakuru menshi kuri iyi dosiye, ariko ku mbuga nkoranyambaga kubakurikiranira hafi biba hari uruntu batangiye kuvuga ko rwaba ruri gututumba hagati y'aba bagabo barwanya urugamba rukomeye by'igihe kirekire kandi bakaba bari basanzwe bakorana by'igihe kirekire. Amakuru utwe twabashije kumenya kandi ari kugenda agaragara akaba rero agaragaza ibi bikurikira. Biravugwa kandi biragenda binibonekeza ko umwuka utifashe neza, aho rero Ndayishimiye uyu aherutse kuba yakora impinduka zikomeye mu bijyanye n'imiyoborere y'igihugu cye. Amakuru haravuga ko Ndayishimiye aherutse gutegeka ko abofisiye bakuru babiri mu ngabo z'u Burundi bakekwa kwinjiza amabuye y'agaciro Bujumbura bakuye mu buseruko bwa Kongo mu buryo bunyuranyije n'amategeko bagomba gutabwa muri yombi. Abofisiye batewe muri yombi ku itariki ya 28 mu Kakaro 2025 aho bavuga ko bavaga mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo nyuma y'uko umushoramari Juvenal Hajayandi ufite isoko ryo kugaburira abasirikare Burundi bari mu ntambara muri Kongo afunzwe
nawe akaba akekwaho uruhare mu kwinjiza amabuye y'agaciro mu gihugu. Nyuma yo gufatwa aba ofisiye bajyanwe mu biro by'umushinjacyaha mukuru i Bujumbura bahatwa ibibazo kugeza mu masaha y'ijoro, nyuma boherezwa muri gereza nkuru ya Mpimba bafungirwa mu gace kazwi nka infirmier. Aba basirikare b'aba ofisiye kandi bashinjwa kwinjiza mu Burundi ibikomoka kuri peteroli ndetse n'ibitenge baranguye muri Kivu y'Amajyepfo bakoresheje imodoka za gisirikare zagenewe kujyanira abasirikare ibiribwa n'ibikoresho. Ubwo General Niyongabo yamenyaga inkuru y'ifatwa ry'abo ofisiye mu ijoro ryo kwigenekerezo rya 28 rishyira ku igenekerezo rya 29 yagiye kuri gereza Mpimba arabafunguza basubira mu butumwa mu buseruko bwa leta y'intwaro rusange ya Kongo. Icyemezo cya General Niyongabo cyo gufungura aba ofisiye mu buryo bunyuranyije n'amategeko cyarakaje ubushinjacyaha mukuru Leonard Manirakiza na President Ndayishimiye kuko cyashimangiraga uruhare uyu musirikare mukuru afite mu kwinjiza amabuye y'agaciro mu Burundi. Bamwe mu bashinzwe umutekano muri iki gihugu bavuga ko amakimbirane ari hagati y'impande zombi yageze ku rwego President Ndayishimiye atekereza kwirukana General Niyongabo, nyuma gusa bigaragara ko ari icyemezo kitagwa amahoro mukuru w'igihugu bitewe nuko mu Burundi bugarijwe n'ibindi bibazo bikomeye birimo n'iby'ubukungu. Ingabo z'u Burundi mu buseruko bwa Kongo ziriho hashingiwe ku masezerano y'ibihugu byombi byagiranye ajyanye n'ubufatanye mu by'umutekano yasinywe muri 2023 ubwo Ndayishimiye yemeraga ko agomba kujya gufasha urugamba. Felix Antoine Kisekedi Chirombo ni nuko dusoje page y'amakuru yacu. Niba ari ubwa mbere dukurikiye fyo sabone wiyongera matazongera gucikwa n'amakuru yibanda cyane ku mutekano, politiki, ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Astra Vista.